On behalf of Karbikul Phomai, the district is Karbi Anglong, and under the state of Assam, India, country is India. So I'm very much heartiest thanks to you all, Chichila Rural Municipality Board. That's your hospitality and your welcomes, your warm welcomes is unforgettable. So especially I would like to thanks and Mr. Tarabahadur Borthuki. He is the chief coordinator in between Karbi and the Chichila peoples. And of course, I must thanks who arranged the entire programs, who arranged an international cultural conference. Those are Mr. Pasang Narp Serpa. He is the chairman of Chichila Rural Municipality Board. And Mankala Rai, Mr. Lankala Rai is the vice chairman of Chichila Rural Municipality Board. And Sukra Devi Rai. She is a chief administrative officer of Chichila Rural Municipality Board. So it is very short things that to thank you. So it's the kind of relations that we need to build in between India and Nepal. And this is the relations about the culture. This is about the relations about the Mongolian Greece. This is the relations about the ritual systems. So I thanks all the Chichila peoples. I thanks all the Chichila who participate in the international cultural conference and that make the historic moments in between the Karbi people and the Nepali people in Chichila especially. So I thank you all and looking forward to see you again very soon, and I hope we'll maintain this peace and tranquility forever and ever and ever. Thank you so much. Hadak a chairman, mana vice chairman, hadak Chichila Rural Municipality Board po. Alangli amen bangke hadak bangke man kala rai puta dulo. Alangli masin opak humlok se habit ke pan. Ini ngecing sam naik ke lalu. Aku ceplok jok pensi, mana inut a vice chairman si ku ceplok jok pensi. Hadak itu dan ki PJ pilo puji tahu abita. Alang si karbak po. Hingga hadak sun tuh pensi alang si ku ceplok jong se habit ke pan la pendak mana karcleaning pa doan panta ku pen nang ketak dun. Aman ini tumang si kecet heragun tu si aku ni tum klaim pola bangke. Lajo lapaan jon bang nang kedeng. Lapen dak kedeng hota itu adoan bonai det pen ang deng ang hoi pen ang ton pen ceng det pen itu alang litum mathan lo pacini lo. Jenang litum pen kupitom kaning jeni. Jen itu bangke pirthe thak bang kang tuinai ke everything long hello. Everything long hello litum ke hai phui phi pen tan litum ke inglong arlok lang roi lang jeng si karkli pinang kapot la si pirthe thak kang tuinai ke Everest lo. Bang English on Everest pulo, mane rai tu me cumlung pulo. Nili tum karbi pen ke sing bamon puk pulo. La sini tum la solam than pen alang tum ingkeleng te la hai adunga rai ke pulo. Da bang ke mane koil makalu ta hai, Kanchenjunga ta hai, la son arrange dulo pusi tum la than lo. La pen him ke war hut pen bang ke alang tum bang ke aning nang ang dug dundar lo. Mane him ke war mane alang tum bang ke itu himang long pusi itu. Mahal tum bang ke la sipat hedam le ho je him ke war bang ke borop nang ke klub bang se lang tum bang ke kamat hadam. Asila song bong pa lang tum nang ci pudun tu je ni tum da adung do ko ka tum tan ni tum ke char kli ha India pen wang si isia khai karbia khai tum si ke wang pen sedang nang karli. Pasada interaction lo jat lo chingki je than lo je chingki je than pen ni tum phang ke sonang se non ni tum ke aron kimi dun at mane belek belek dharma men do lo dun thai lo mat kisung ke do re pen ni son do lo ke chok chi. La son alam nang ke than do la pen amuni tum chingki me pek la pen ekdom mane hospitality bangke ni tum dak hawada lam polote ni tum dak kar bi tum ang si pan thek thema ku bang sin ni pudam tu kok ji je pan ke me je mane ka chingki ke than ta
mepik aku Hindi thego isita alam alun pen posita nitum pu kaching ki pen sita bang ekdom out pen ekdom মানে হটকাৰ পু হৰমু বাং ঠেক আলুহি ফান কসন ওচিং কিনে পু বাং ঠেক পিগালা লাসেলাং তুম হান চুরো লাপে তুম কার বিকুল ফো আনা তুম হানতা নি তুম দাক ওসো পিনি দাক নি তুম সেন্ট্রালি নি তুম কার বিকুল ফো মাই পেন ইনিশিয়েট ke claim pon je okol itu ma song ben si ke claim pon pu kali itu ke karbia khai do an nang lin jada dorom tu jat anim enno ang ton ran pangrum pet ben si tu me karbi kurfo lasini tu ma so karbi kurfo pen si ke dambo da karbi long det pu phanta kali ki do am pirthelong do ana karbi tu phan si tu ma so arna ma bangke en rakchar kidam don pilong kar kidam lasi nili tum la so lam bang ta che than kang tu je nili tum karbi tum India adet long civilization ke cheng dun pen pulot amlo plote nang itum ha recognition nang ke pi plote 1952 men si Mikir Hills kelong di the United Mikir United pilo North Kachar Hills busi itum hana ke pi sahala soang deng pen pini 74 na 75 years an loge bang sta itum pini an tar itum dak hemar lo an si sechar kli chotla san itum hadwan pilong ba serdi hun taho hadak Everest long ba Himalaya himang long ser kidam dut puke nitum belek tum han je thekdam long lela la pen lai sono bangke ni tum hin pen isi initiative lo ba la so initiative ba si karbia khai ban isi contribution ki pidun long abang ining sam la pen hini bang hadak long le long dam lok pen si ni tum han hadak hem tun ki kim long je outside within India state by India country puta pudiam dedalo ni bangke ni tum la so initiated pen ni tum foreign country foreign soil long sini tum bangke la so long le long dam lok pen se dak hem tun ki kim ji phan along le nang pi dep inke along le ta ke mesu kali adak balu tham bu anglong har so balu tham long ang along le ta mane ekdom organic pik me pik inke alang le tum hadak community reserve forest bu alang tum si declare je rong atum hadak ke do an amuni tum bang mane la so kam ke claim ponji je pene tar seng neng pene chek neng pene theng pineng posta rong a phan ben si la so long le ke ra long le si tum hanang ki la ben ke kemi nai bang ke hadak ening ka rong da bang ke je adhim bang sa rong ki tang do da sa rong tang endo sta asa tum hang theng pi rong son dingo alo ama hal da ga bang mane la ni tum dak sa bagan son la pilo ning kreng hut le chor dun atiti la so hormu bang awidat mana management bang adat la pasini tumbang sada hem scheme lo pore sata ke joy jun long pola ba ke je mo je than long poi tum hadwan pi pen ke ba ma sa si tum dak jun ra free lo pusta mo ani si je than long